Khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Kasnong sakwang kasnong pendan sakwang bat kasnong marshallong kinsayo iko umbam umdi lengba ka scheme Rural Infrastructure Development Fund kabakot hadu khat laiklor khat sanlak tengka lengba ka jingbo din jong MLA ka Maukarwat constituency uba Renington lingdo tongkhar uba longru menteri jong katanat PHE ka Sarkar Jilla Kajing syak kentup jong kini kilai tili kisnong hapo ka scheme Rural Infrastructure Development Fund kalong hadin balaweng no yaki na ka Maukarwat Greater Water Supply Scheme ka bakentup ya ki khat nreo tili kisnong Hakajing ya kendo yo pa Renington hakaskin sa jan jong ka arpuway trik ubnay nailar arajar arpuway ki menteri snong jong kini kilai tili kisnong kila penpau yo kajing kemen Hadin bo ba Renington hiu lo pensyai ba unsab ha kerpang nagabenta jong kini kilai tali kisnong de scheme Rural Infrastructure Development Fund ha ka ba an satairu ya katelong sam umbam umdi ya ka ba an tibru kum ka sakwang combined water supply scheme Naman bang idon kedau ka ba ni sumuksia na kalian jungi berolai televisnong Mariani kumkinong yalam senong haki patak no senong habis debat kene kamum ya sakhen du thala te nomor kata ban pensyai patbat da kajing sungu yo minister badan buram jongi bang ila ya kendu haki ni disngi kumkinong yalam yo senong nomor hidup jeng kermen ha kabaya debat kene dikam bang ini hadis non penre ndang le kendu yo minister bat na kalian jongi baro la televisi non ngila don ke jing kermen baro ai ke jing kermen na bentar jongi kino sesno dengan ngai bai ki pat ru bakinom yakhi phalo lane kinom don kano da kumui pat ndre ngi ap ya ka e ka ba ni kumkinong yalam nila pusyang bani yad sakmat bani tur sakmat naka benta jong kini pada no sisnong berolai kisnong dengan dadap lagi sungu ke bakrau ay mustar badan buram jengi ba lakulan bang peniok yang ni atau umbam undi da kaba sup da kaba kumki pada no sisnong peniok bang pendon kam ha kalti kuya de rekat ba kajing kam ki kinong kuslasyu ha kajing sungu jengi namar ba lakulan bang kendu hakini sini kata kalau ngapon ke Bandung bat hakaju kopor na kalian jongi kumkin nong alam senong nakilai televisi nong ngim dawa tang na bertai ya lade lanen tang yang kilai televisi nong ndre ngila kerpat lu yang minister badan buram jongi ba unsubha bat petlem na berta dong katain jangka distrik berok kawai kata kalau ni kepan baun wadra no ia ka SE office jangka pirudi wadra ia ka SE office jangka PHE bat kantam ia ka forest ka ba habang ni kemi hakni disini ni iba kala long kunsuet ka forest ka badan apa jangka distrik jongi te ia kanir ngila kepat bat la menjur na kalian jong nikmat jongi balong minister banlek ya kerbadan kam na kebentak baik te na kalian jongi berolai senongi kentu ya baik jong kadong kathan ba yang ya trilang nang ba nginyo ya sok babha usok jong kejing mentoy na kebentak ka distrik tengah kepat ya kini ki pararang ba senong ba kin subha ban ya pendap lem bat kiwe dan dakin dan bat pendap lem ru nak bentakan ka kam ka ba ni kumkinong yalam sinong balai bangi hapan ya kendur yang minister nama abang ngilet rung sya office jong engineer jong SDO jong kaprudi jong PhD ngimyo ya ka jingsyai te abang ngimyo ya ka jingsyai ngim batse ni haban le hakmat minister badai ru no hikmat jong kamok ruat konstitusi bat ubak ru ia ka portfolio jong ka PHE
Dehalor yo kene ka betang ka ba pedeng yo di sukya pedeng ka jing sakren sekipat ba no sesno ini berpampat ba hakini ki lightly ki snon jungi ba kinnom yakhi phalo ya kabede ba kene kabum nama nila dak ya pembet makmat ba minister te subhana kalian parang ba kin ai len ya kali percaya biar dilibatkan ka kam dengan te hadin ba ni kum kilai snong nila yo jingtip bang imsha kentup shu ha kane ka mau perwat Greater Water Supply kumta nakaliang jumi kilai snong nila snau ba kalong kacing nong na kabenta jumi namar ha kacing kerdu ha kisnong tau jungi khamtam ha kini ki benai telang kumta hadin bangila yo jintip nila let halaki jong kisnong ban yathu banialap sakipat ba bat bon kipat ba ru teng teng kilas no mensim halor jong kacing bom syak kentup jungi ha kate ka mau perwat Greater Water Supply Scheme kumtangi kum kinong yalam snong ngim syam la syong khop reng la persyang kilat kelenti kuno ban penyok deki weipat kilat kelenti ban wan ra ya ka umbam undi ha kisnong jungi kumta ndabun pun sin ngilaya kenduk kumta ngilarai banlet ya kenduk nengkong sya office jong engineer jong ka PhD bat nagilale ya kenduk hangte nangilaya kren sani bah ngim dayo jing syai bah halor kane ka jing bom sya kentup kajungi ha kane ka mau kerwat Greater Water Supply Scheme kumta habakut kum kinong yalam snong impwa ba kan syukut no kumne nikwa ba kane ko umpam undi kan poi bet syakisnong tau kijungi kumta ha kabakut ngiliarai ban lek ya kendu ya UMLA badan buram jungi bat ubalong ru minister hapok ka sarkar Meghalaya batet tat ndang ile kendu ya IMLA badan buram jungi bat hakane ka jingi kendu ka jungi kum kinong yalam snong jokini kilai teli kisnong ila kular ban penio hangi ya kane ka umbam undi lengba ka Rural Infrastructure Development Fund ka RIDF kane kala pendap yangi kum kilai teli kisnong da ka jingkemen bani kmi dan tiru bakane ka jingkular ka jong minister kan urlong no shen knang baki pajba nong shong snong jungi kinyo I ya ke e ka ba nakaliang jungi kinong yalam snong nila le ban nila trei om ban chushong khop na kabenta banwan ra ya kene ko umbam undi ha isnong bat kumjuru ba kumba I minister badan buram jingi ila kolar next camp bahkan urlong no kloy knang bagi pajba rupinyo I ya ke e ka ba ma I ila kolar kumtangi community ni dakerpat juri minister badan buram jingi ibalong ru I MLA jong kane ka constituency jungi I ba independent kamploy ila kamploy ya kane knang ba kanong ka jingkemen bat bagi pajba jungi ru kinyo ya ka umbam ka undi khamtam ndala poi kini ki benai telang ngangan na kalian jong na ngado iskutri ngsuye tu ipi ba ni legit yang aku iskutri bat iwe para lomba jong kani kadang kan jongi kumbu Charman bat bang ilaya
Trailang hakata ka mau kurat kaitar water supply scheme. Hendrei nama nakadau ba nilapha nagliang ka mau kurat kaitar water supply scheme kuma handai akhanyo television. Hendrei kata ka scheme nakachispa ar poklur kamuan kawantan hindo poklur kuntala yangi ka sakwang combine kata ka sakwang ka marsilong bat ka undang sakwang nilas gimsak su ban kentup kata ka mau kurat kaitar water supply scheme. Hoi kila don kejing sukhian na kaliang jong kini ki sinong ibahap hagan ka sakwang combine nama ba unsum na kentup su hagan ka mau kurat kaitar. Hendrai ngi sutenat ba da kejing lek ya kendu ya minister da kapeci ula kularno da kuai pada keskin bat kata kadai ka IDF bat kata ka IDF la sanction na kam tajong ke lais nong kumbak hak lai perusahaan pula tikene kalolong ka jing kermen ka bakrau ba na kalian jongi bangin yo ay kene keskin lese kan long ru kaskim ka bakloi kamploi wat lese kan kam haswa wat ya kenika mau kuat ketar water supply scheme lu kata kalau kejing kermen na kalian jongi wat kala don kejing snow na kalian jong kini ki arsenal akabayedai bat kejing diman yung ki paiba namar ba kala yo snow barobor ba de tan kenika mau kuat ketar ka ba la ban Kloi ya kena ka skim bantuan haki sinong kitau jangi. Hendrai kila du ki jingkermen habakim umsum la kentup su. Hendrai mentah pada ni don ki jingkermen bakim umsum nak yang dikit paipa. Bat bangin ya trelang bat minister kumbau la kulana ta jongi tang na kementa jongi ru ulalek siapa delhi kumbau ya tu mengelele ji kendu ibu menhin sisajan. Ikini kelong kai kijing kermen ke bos penat agal yang jongi kumpi para rambak sino. Bat ngasu itu ipi bang gilai keren cibun ki ke bayadei bat ka roy kapar jong kada ka dong ka khan ke jongi. Hapo jong ka sawes. Kembali itu do menteri penan sakwang mene ba dai ban warra no itu ki SI ki jong ka puludi jong ka PHC bau nakaliang jonggu dak kemen sisa haka bau layak tai sini haka bede bat ka forest department namar ba hakini kisni ke bamanta ke balek na po west untang iyo tangi jingjau berit nya po sa west yangi sa kaweru ngelaya kendu iyo minister kolong ba haka bede bat ka bayat ka badon hapo senong sakwang kaba geniru kolong kecil mentoi nak kaki nong hikai ki bedan nak deka distrik ke jongi ki bahaba ki don kino ki application ni hapan mare sadu senang stoi kata aku malong kan ka MTET hal ni ka puar ke baladep balai isnei ki paiba jong kan ka dong ka than ke jongi ba ken hapan mare ban submit ki application hang te hadayat hanang stoi hendrai ni don ke jingkermen balang ba ka sorkar lembau lokal MLA jongi ba unya keren ba unwan rano kam kloi kam tam ke building ka baladon ka bakila sna hendai la sui no kongreng menta hadu kini gisni tingin tip kai ka daw nagalian ka government ka sui kongreng ni kitu ki ying ke bakila sna menta ini syukur pat nagalian jong ka sorkar lengbau MLA di jongi ba lakum no kidai man pentri kam no nang ba ki nong hikai ki badan hapo jong ka sawes ki jongi kin yo ia ka ba enjoy lengba jong kene ka office balabu hapo snong sakwang te ngechukwa ban yetu tang kata nakaliang jong ki jong ka JSC nila ya rai batang kawai ka jingmut balamba jong ke JSC ngide ban diman sa kasorkar ba ya gitu ki ba klem ketup su sya ka mau kurat ketar
water supply scheme ni dei ban ya keren sani rekat ban minister bagi dei ban penyo iki la kena ke senong kaba kim sim la kan tupsu hagane ke mau kereta